de ne di tie no saa na asem no nso etie eni tie ne mi jamu di amount na wo se yenko tete yenko gina tete Atinpon ne so na yemusa ba bia kwampa ne da ye benya home ama ye kra eni enti na yensa nko gina tete Atinpon ne so me da wase me di amount lady me pacho me da se onipa bia watena se no waje bre na wo hwe sa program bia wa ye nhira me pacho me de otumfo nyame otumfo sikadwa nyame kese ene be na nyame kese asomdwe ena me de ema wo eja hwe oso no mo awo na de wo hwe bia enye yie sanse wonya adaje na bre bia wo hwe no kure ni mo no eja nso mo awo na de nso akoma epe bia enye yie ma wo yeda otumfo nyame sikadwa nyame kese yeda na se ofa ncheme eduru bia ya na nipadua na ye mre kakra mabre nanso yebeye de otumfo no epe efise adechi ho ese asuma ye de osuma ye no adwuma ebre bi ba onipa yes enti me som enti wo so boa na de ebe free mu aba no wo so som na fa ye adwuma na wo so be nhira lady me pacho amemra o question no so let's go back to our culture yeah yen sanko ye tete amamre ni mu bible no kro wadi ka aka kire wo Jeremiah chapter 6 verse 16 or say yen sanko na yen konko gina tete Atinpon no so na ye duru hon mo ye misa ba bia kwampa no wo na nya home ema ye kra yeah oni a wotie me ewiase enye se de ohun wiase nya sa na tie no kwasem lady ebinum ta aka se ede ne sum ene ehan ewoyo no kre esum ne ehan eni twaka wona okasa no me hu ne se onim de tienie se esum ama enka ehan nso ama na esum nti ene ehwe ehan se sum ni ho a ehan ho ni mfaso no kwasem menu ya wotie me wotie ne yepa se sum ni ho a ehan eso ni mfaso na ye frɛ ehan efri esum mu tienie enti esum ye pani wate ase esum oye pani esene han esum ni mu na han ni firi baaye enti esum one han wo twaka pa ba bi esum ne tie ehonum na han no so ye dai efiri baaye enti se woni mu na meka be bi a kyerɛ wo enti lady say yen sanko ne enkonko gina tete anasa yenko yachi na ye tete amamre no yen sanko nkofa yanko na yansanko fa dia me pese me de odi for life line e de maw ne line ya 0553 011926 odi for sikadwa ne line no eno no edi na do sikadwa ne line no 0553 011926 wo betimi a share live e wo YouTube sikadwa nyamekasi TV wo betimi a share na me fa sa kwanya we nso aka che wo nipa bia sawo ye sunsum nipa sawo wo ye de ben sawo ye de ben wo ye osofo ana adwuma bi a wo ye no wo betimi de wadwuma aba ma ya bo ho dawro e de amaw ana sa wo betimi aba betena show yi nsoso bi papa me be say show yi tete Atinpon adwuma de me so me bagye me ho me na sachi me na wo so ye beja bre no e de amaw na wa ba so enunti wo pesa wo ba so a sanfa odi for line no ne line ye 0553 011926 odi for sikadwa ne line no meda wase papa eni enti na enko gina yensa anko ye tete amamre ni mu lady me pa cho tete no dia niema na ye ya enu nti ama ene topic ya ba se yensa anko ho enti meja topic na e dia ma meda ase bebri lady me da ase de o mo ne se ya ka se yensa anko tete amamre ni mu a onu a wotie me tie ne ye pa so ko bible no mu a ebibifo ho nsam ne ye kan tie ne ye woko from Genesis up to Malachi ni nyina ebibiman ho nsam nko a ebibiman ho nsam ne ye kan ho abroni bia ni abroni asam nim enti nkyeraya ni nyina ya ebibiman ho nsam nko a ebibiman ho nsam Old Testament ni wow na ewiase empenesis obi pese osua wasa ochia ne pa what you say no kwasem na enokure ka edene nokure na nso do betimi ayi ne yam aka nokure ne enipa fom ne fa na lady enipa ntiase se ya betra se ya yentum futuro mu nipa ni no kwasem enipa yi edie nti ne yete ya
Debia last time I can send me a platform is so me say asase so odoma nkoma do aba no wa hunu de esa wo ye na wuwu a wa dane Samaria no e hono na wo kọ e de na akọ okay kan Ecclesiastes chapter 9 verse 10 wo say ade bi ansa ba so wo ye wa ha no fo wa ho ode nyina fo wa adwene nyina ane wa koma nyina fa ye na nim sa asama do a wo kro no nimdie ni nyansa bia nya dai eni ho uri a wada ne honhom anya asama do ne ekotieti agold so anya asama do ne ekokoye bibie entimi ne a wote ase tie ne ye ahaya wo bai bisawo se die enti na aba asase we so. God created you for a special purpose. Enti o purpose o de ba asase we so ene sen wa ma so be waste time o debi wo ba so ba be bibi enti adekodie na de ba ha so ba be ene so re akira kwai menia wodi matam anya masem de nani abra o pe brabo no obetie me nsem America no me betra menya pretender me ye the African prophet na me yo nipa odoma nkoma fa me se menkasa ma honhom efise onyankopon ye honhom obi mfa na ni wa nya dai ehu no yeso no ama na ho kwa asem pese ohu me entimi ne awutie me ebi ana ye sofo ana wutie don't be misquoted entum futuro ngu church members adwenem de wunnie no so obi wo no wo ka makwame yanka na wankasa susu e bibi frem lady tete no yanko tete amamre num yamra ya ga na ha me kasafa abibi man ho what you say o man bi odoma nkoma ba otum bia enya mistake odoma nkoma do ba ha for a special purpose okay enti na odo ba to Ghana ha na wo ha ne sai ya wo so be pe Ghana ha dia wo nyina ne sai wo ba bibi dia so odoma nkoma edi animonyam enye ohia enti na aba ha wo odoma nkoma mo bia so me hia ni eno a me ba oyene ba Jessica pa edi nkomo no bibisa ne sai obi pese odi yi a ekwa be so se yiyo ewo ankasa wonsem enti so obedi ye efriwa wadwene na dotiri mu no ana be che so obedi yi ana so obedi hia yanko tete aka isenum yan nananum abetena ase nyina no omene ahohom na yedai enam da bi omene ahohom na enam omu nkonya ahohom ena ahohom so nkonya nipa oni ade nti na meka ne sei de nti ahohom nkonya nipa nyina ne sei so onam ne sei wi aba ya hwefom osunsum ada fom da bi abekobi okobi de oye bi aso yedai wo ye bi enti asase so aba bi sa wunua na osunsum awoho ne da no hwehwe na tira kwai wonu obetimi a kire de nti a oba asase so enti ladies ya kwatete ne mu a yakọ Ghana mamre mu a Ghana ne ewadua na yedie ya wo ya fade entare a yeshe the way we dress ya kasa culture. What is the meaning of culture? Ya tell school culture e mean everything ya dua ne yedie ya mamre anase ya fade se de esi dress ye se de esi kasa sa santini gina ho a obi nti so we santini wa mamre e che o se de esi o si sha atare eni kwa se sha atare me ye funu gu ho ebra ye oba eni kwa se o dress ma sebe won to magu abontere eni kwa se o expose ho what you say ya wadua ne yedie ene ye ne yedie asai first ye di akaw wonu amankane no a ya nsensere ho ya noa ene ne wura ne nyina enti wuriye na wo de kokromoti na wo hwane ne ya twi kontomre ene nkwala na aba no kra ye nim saa de no saa kaw no ye saa de ma ne nyina ayira ye nim obi kra nim noa obi anya be 30 years 25 years saa kaw na wo kan kra no wonti bi da lady na wonim se obi kra mpo ete Ghana has now wonim se bode ye kra ye twa no soro obi nim se bode ye tu no fom obi nim ha wa bode ye kra esi ye adwuma anene so ye ko school no na saa ne mani nyina ye kire ye wo school mu so ene saa de ne ni ho ene ye jai wo enum nyina kwasem aka ne no lady esansa ne wo the rich culture ne wo mamre papa nti se obi bi to fom a ne ye educate ye se so obi ye de to fom na se wo fa enye wo de a fa bisa no kwasem pa
send the party bottom cry ye pay day hey what you say near chair mamre papa I can near the diatem akora esuro so be ni pani atem no kra efisa near chair mamre kwan no kwasem aka no ne o boss bi boss re kwa mere afri din se school ni kokotra mu a ni ye jirejirem what you say school ni so kokotra sa boss nim na wodi ka opposite pani ema ya otime tenase pani ba yo bi nche akoda ne se on sore na pani ne tenase e o musa akoda na tuere sikade na so se pani ba no onya ba bi ntena akoda na ne sore enyo pani ne po na bekasa efisani e kire amamre ne amane no kwasem ena amamre ne amane no ya to atwere yese eno ya bosomsem eno na adi yewu eno na mi yepra eno mi ehuru amane what you say first so obi di ensamfo akora bi di ensamfo a pani bi obesi akora na odi ensamfo bi otime che no no atwa ne to no asaso akora nsa de na akoma na wofo wokona akora di nsu a onfo na eni nkobere nipa na obo akora no so obi sanse me no yade na akora yeye ni abo nkyeremu ne maame na papa na pani okoto ne fie no pani timi so akora no sa abo ne bieu e che ne say next time na nya say bi papa enne ye bre ya computer world ya ye we die eden say obi ba kra ya de woni obi ba te fie na wo betia no kra eno ya asem kese kane no na abusua ni abusua yete e wo fie mu a ye nyina yetimi didi bom eno ye onuado ene kra ma me ba ko awo ne ma bi abenson wotwe yesa wotiti obi adi ane de ma no obi kodi kra eye mu nyina ye nuafo no eye omotan empapa mu obama ya mamre no ene ya mamre asisi ye kire ye no ena sa mamre ne ni won mu biem lady de meka ne say sam papa mu no unya ne ba bia say e wo Christian Bible mu wow Christian Bible na de papa mu ba e adentia say sa quotation me dika quote wa ha because yesu no mo de bre ye no ni pantias ye say ebra broni nyamfa cross ema ye no ni na nanu mu ade ye fra no cross dada okwasem tie ni o broni ba no na bibini kutadua ya sene ni pansa so na bibini nim sa de ndada yanda ne ye sa ne ma no sculpture what you say enti broni edika ba study hunu san krofo no mo bibi enti ade awo no sa de na no sa de brewo yanda na no sere dua ni pansa so na bi ode nsaye dai egu so anaso ode ade na si ho enti broni ba no na no kuta sa de ndada omo ba o ma ba je free ensemo ye de na ewo no o beje e no musa de dua kro na sa ye dai e sa ma ye dua na ne kura ye what you say ye say onipa biara nipa so se de nipa dua afewu ye de onipa tutu dua ho enti ani dua ye baako what you say ye ne dua de enti a obi a pese o som bibia na okotwa dua on kofa bibi nsi wo na mu okofa dua e che say onipa ne dua ye baako ye nyina ye anuafo onipa dua na efe girl ni nipa dua efe abrante nipa dua efe enti broni huru say ye de dua na ye biribi enti wono so ba no wa fa de hufro bia wona nanu de na adua wa se nipa nsa so no de color black anasa tuntum ene wo de apenti ho broni ba no the same dua no de brewo ene wo penti ho fita anasa o ye de broni nsa so penti ne brown te se broni enti oba na oba ka cho say dua na ye tuntum no eno de oba ko bonsam jem ti fa no mame wo se eno nye ukutamu ade oba ko bonsam jem ene wo je sa dua no wo wi eno ade dua no ya penti ho brown no anasa white no ene wo de ma wo the same dua emu obi na da wadwene tie ni yo ansa afi bia se do Easter ya na Roman ne asori ye di ka ba wi ase first what you say se Roman for omu free baby omu free meka sa me ma me ko asori bi wo South Central so Roman South Central so Kumase South na afi bia do a omu so mo Maria Mary no wonye nipa eye dua no a wona nan no omu kura dada no the same dua na broni de brewo enti omu asiesie sa dua no a ne ade na to ade so sa ne afura ho ntoma na so kwabra ne oba nanti free South Central so e de akọ ebo ho Kumase bo ho oba nanti sa atwa kwai wo so okọ groto so groto no so enye bibia wo groto no so ye bo eye botai wow tie ni yo wona nanom
Omuni ma be fa ne bo. One kasa wo Bible num ana wo bro for wo kan. Wo say our God is the rock of faith. Rock of ages. I am serving the rock. Mesum ebo. Enti so omo so adua na hefa na ye de kro. Ye mfa nko ba bia se ye de kọ botan so. Me pa to botan ne ho na ho. Obeko growth so ne ya ye images bi enipa nse so. No omo akasa Bible mo twere bra no ma sa ka cho se enye adie bi a eye nipa nse so emfa na enkoto nsore no. Na so no no mo ye dai. Ye koyi Mary ni gira ho a. Na kwabra ne akwa gira no odi sika to no afe na no. Obi fe na fono obi fe de ai de na ase wo se enu wo sum nyame tie ne yo ne nyina nkamfu ano wo ba sum nyame ama na eyi a gesa ebo no so wo wi o de bo no wo sa ba be ka cho se ebo no de wo be ko bonsam jim enti akristofo amugu Ghana me kasa amontie no obi bia be sum wo be sum na be ko atwa mountains bi aka hu se wo di ka bo wa mena ana wo bo quiet wo se ko bonsam jim dada because bonsam broni say obi bi osombo anase ya to abofo no gu ye no ebi begu buom enti se akọ no so akọ bompaye akọ breakthrough me pa chaw bofo no so a foreign angel ya odi na che odo be ko bonsam jim no sa bofo no na ncha na okure what you say lady se me bu nkompo hwe aka na no a lady obi ade etofo mo obi mfa no kwasem so obi mpo be fa wo fa no de ato on fada obekura kozi se obeti so obi pai papa enne yesi yesom Christosom papa woni obi te asodem wonu apa no oje wo boy wonu apa no oje wo kunu no oje wo yere wo sofu premu a wono wo gina pulpit so a no wo ka awurade asem no sa pulpit na so na wo fa ma sa pulpit na council room wono mo na wo de wo kwose no sa council room wono mo no so ana osofo obesoso ba eto wo sa hono mo no na Christosom na yesom ne sei lady ntira make cho say we are not here to attack any religion that be nemo ya kan religion mu no kore no kwasem wo Bible no nkasa na Quran no omu de abesem say onyame ye honhom so obi pese osum nyame a onsum ne honhom mo lady mami misa obi ti aso dem sa wono obi nya asam na sa bire ne so a me pa to obo Jesus di ana dabi obi ti aso dem so obi wi ana de no wonte ase no wo hwe a hefa no kwore no papa okwa abosomfie so obi no obi nya asam no person no kura da di a me pa to oswe with Bible ana so oswe with bosom ana kosia ana sa snap papa kosia na snap na wo de beso wo so wo ba no kura hunu a anto anya ma ni na kagiramu enti yem misa se Jesus ani anto anya ma ho ne wotumi akwasem na wo kan papa nani pompe no kure so obi ehwe bibia wo hwe mfira sori fie okọ hwe fira abosom fie papa na he yanka no kwasem enkyere nyame ma se osofu bi eti asori fie na wo yare na sa asori ba bi wa asori na o yare na obo mpa ya na ohun so a last minute on the kwa abosom fie ba yanka hunu se na yanhwe hunu se konfo ben ana konfo ben ya na wosom ne bosom na wa yare ne ade na ba asori fie da ebi wo hosa lady asabna na wokai ebi ni hosa me na wo tie me you need to be enlightened adie bi won mo me say without questions there will be no answers onia I am not against you your religion me ka sentia me ni watem me person me catch us say let us go back to our culture the end na no church ye no ye mfa so bi papa eni ama nana ye nana no ya ema wo munya enkwatenten wo muya eni ama pa ebiebie fama wo mu lady the woman say sabra ne atiti nipa okay ye nya nipa akora bone ye twe ne so aba papa ntete ye ni kire mu kakra ntete ne sa akora ye bone a ye twe aba etia no e wo Bible num wo say abofra ntete abofra ne yie na twe ne so aba no wanyira ni wira mfim ni wira nya dan ene broni say wo ba ye bone a hweye no amfa nsa nka no human right enu na akeli ewiase what you say ene akoda mu pani no kwasem yeah lady because I'm say one of these days I'm say last week ni mu baby
me be message bi wo ha na de obi atem small boy akora keto obi o wa fra me ya me peke ya na me say hello pa cho wa nie osofu ni na me say ai wo ya kwase ya pa wagim woni me nyansa akora keto o man kan we ana me kate phone wo be si de nyina che wo nyina che Dabi amekasa enkwara na ye ba social media no ho. Let us call a spade. No kra. So obi ya de na won ti ase ya. Ka na mo hwe no anya dai wan didi natem. Me empare me se me de pani ba betena na me didi pani atem wo ya kwase no ebi ni ho. What you say? Ka no kra ti nipa no. De esesa o ka na ka ti no na mo hwe yie no wan didi natem. Efisa pani ano ebro wo pani ano. Enti ni etete sa akwa no se enidi pani atem enwi obi ade amua ni mire obi ade wo yire ana wo ne yire hweye no anko obi yire ho na ebeku ntam what you say na ye sanso wonu ya na ye die na ye wo agura ye die lady wonim se ena golf aye boy a aye sikai wonim se before na de sa golf ne bai wow me se ade bi wo wiase bi akwase bro ni hua firi bibini ho ene na kwase bro ni hua firi bibini ho de a J Odi for line no bio. Odi for line ne 0553 011926 Odi for sikadwa ne line no 0553 011926 sanchirechire eya wo de na opesa wo so ya sene a momo line no enu anu no ana mo tenten bi awie aboboa no ya line no eya ba akopɛ enya mienu enya miensa eya ba akopɛ anu ti me sansi su bie mama sa opesa wo so ya sene na oboa ye na ye ka dwumadie iso a line ne 0553 011926 odi for sikadwa ne line no me da wase papa yem to aso let me da se na me kan se be say golf abi before na de bae ekwasem na aka na ne wa agro bi aye de ne e friend stay ai what you say ya de abrodua no kwasem ani dua no kwasem so obi to abrodua ne say ya da bi e ba kwa akoto no obi timi dua ba bi na no aka se ma line no na che se ma abrodua na ba bi e da no a no kwasem enti se me ko dua na ekuta me no me ye ne say ya no de abo abrodua no da bi e ba kwa akoto no na wo abrodua ne yo de wo de ye kire what you say ba bi e ba ba akoto bi e so ko fa ye dai eba ma line no e na brodi be sua no se nkrofo we omo agro bi sa na tie de yemfa nim de yanto e na omo di sua omo de ya golf me pa to omo koye ball ketewa bi e na omo odua enti obi ko je che se anu ato na de okuta dua no we ni se mo de bom apa ba bi e be kwa akoto bi ya no na de mirika na so aye dai me pa to enye ye na esua ye de sa agro ne bai no kwasem ni o agro bi de fa na anto akire no kwasem obi bo ye what you say obewu ya wo asiesie ni apampamo no kwasem ye didi wi na edi sa agro no no kre ne de ya exercise ne science ne nipa muntam because of that exercise into ne nipa nya dai ye muntam ne ho odin ne ye de nan su sisi fo what you say ye tu de nan si fom ne anante ene papa wo akora dana ba wo na to hospital wona dana ye dwale nwie ya otimi sha dana wa me atompa bo na ye de ahye no enti ne ye hu ntam no what you say show you need to connect yourself to the mother earth the entire entity for nyini che ne say wuti odo na tieti afom a le do sa abosi e wofom enti na broni akoya massage wo se say wonai wuntimi nti afom yi a wo call so te wade bi afra ne massage no ma expert machine no wujira so na ewurawura na massage u say a enye bibia o hwe da bia mekasa so obi na ne ya na ona no uri adro bia na nkwa wo de ada nsuo beto no yi ona mu mpaboa na nante ko distance ko trebre wo de wa chakura ko ba mi ensape yare bi wo nipa de o system bi ni nyina be yi akọ asase nim what you say wonya hoden because asase na nkasa eye yaresa papa ntini ane be sa nesese yempen so tete no enema na wo mo ya ema wo mo nyiri che papa che bubo bi so ema ye because ebra no aso awia ne so se ye be di ufu a na ye ni ade e fa ne magi ne sa ne ma yi spices yi ye anka so original spice ye wa haba bi a ye fa no haba hwehwe mo yi me refi kakra oh why papa me refi yanko oh haba na hwehwe ye de ya bomu what you say a special spice wo di gu enam wa enamro wo chia na ye kama
bronies after this anema we nyina no akofa spices eye wo nananom de anema na ekire wo no eno na broni de ye eno sa de brewo wo de chemicals adai wo de agum hwaniane a ye di ne this time ekuye hwe first no na ye ni ade afa fertilizer fertilizer kese o enwan eja nan anantwie eja nan enkoko eja nan what you say first ani ye kosko e che agrek no ye wade bi afa mulching and pruning. What you say? What does I say? We are, and no banner bedria no. Baby, I be beshabia. A beer when you are boabia jamaya. Now the agusa particular place. Et me, Emma assassin revival. Et me, a pra, no more bassassinum. Papa, one the madria day. Papa, and the full cry yet. Yes, young one were drawn. I have bonnet. Say you ready for wardrobe. When I see, and then yam ne masimu because of say a penentum. Oh, a kelly. When you idea, Cosibronia Yabra, South Subu, and to a person kuntum. What I say, and to me, me say, Sankabaya, what do woman a yajano? Diano, a yadro. And if you be a cat at the woman, your woman, a dear Casaho, a yadro. So what do you want, dear? And I said, the woman bow drum, Nessa Udia, and my events, you know, and what they bem, one casa and what they day, a bem. What you say? Mummy, and Cassette in the sure. What you say, Minia? Yan fried rice in the pizza, almost a day. That's what they be a kumquasia. And to Minia Bar, Minia Bama would hear me. And Mummy send me a bone some. Nemo, I am here to help you. I am here to educate you. Sankamba Tiamia, and come here and some created a mamrenum. And no nipa yarea kwasi brone se habadro eyabone na so first no efie bia na nanafo wom anamperifo bia na ehyedudo ewom ya tete aban ni anoa what you say and na prekese lady wonim say diabetes adro me wa dwaye na ja kasa kire me hwe so obi fa prekese ene bo fra haban bo fe be ma na haban ene prekese nko a ne mienu wonu prekese ne bo fra haban na da bia wo diabetes na anu mu a etimi absorb omoja no e ma ne sa ba normal. Wow. Diabetes adro ni e. Na papa prekese kwa so ne garlic ya garlic. Prekese ne garlic obobo prekese ne so no obobo garlic ne so na no so wonnoa na wo dia wo so wo dia ye wunsuo na no so da bia na wonom eno so boa. What you say? Wonu na ayade e wo ya nkase ho. No kwase. So be kan so obi so fa kwase yakọ. Ye ntie no kure Bible no se mon korom ko dia Tete Atinpon so mo mebisa ba bia kwampa ne da na mo mfa so nya home ma mo kra oni pase ya mfa so ne nya home enti de obetie me no ontie na sopem dia maka o de ye adwuma obenya nkoso le de hwe yese yan ne ma ye ha ye na bibrem ha yi yese ya abosomsam what you say okay so me betra na be magic me ye ade bi APC yi ya baka se o wo de bosom na ye no kwase bai kwase broni abesua ne ma bi ha Womu program do abroche American Idol. Yeah. Me pacho broni se idol ayabosom meboa. No kwasem. Eno omo eye magic ebi wo ho. Ya fa no American Idol. America abosomsom. Asofo nyina nya adaje tena se ehwe sa program boy ensem. American Idol e broni na ye de abroni aben. Obi timi dua tenten anase ade afia no afro. No de na ba ko na nsa ba ko pa no de aso so say no sense ho na ntiri sense ho obi timi ye niam bi a very extraordinary na ya boy nsa ma sa nipa no broni ko ye dia ofi nyame bibi ni ko ye the same thing dia aya bosom no de aye na papa wonim se suatra ye suatra ntino ama ye ni ankasa niam wo ye ho no papa ye mpe lady enu ya dia ekum oman Ghana enu bibi man abibifo mpe ya me pesa me kacha abibifo nyina ne se papa bone tofa ma ya bra na so eniama num me nua wotie me hwe me kacha o se so obesom nyame a hwe nyame a ana so dan a hohom ye mu adwuma onua one day Pentecost Roman assemblies other churches ya gia to mo Ghana yi me pacha se be won so o mu tire mbo mpa ye bo Yesu di bobo na anya yi a ye kuta sunsum ye ncha na moba be breakthrough enu enti bisa ho se asonda na wutua sika wom asofo na wutua sika ma no emu oye shepe edi ko abreche to ka setere mo no sa asofo no di enti na se wutua sika ma no lady ade ba ko ya no se so obi dia Pentecost na so buy everlasting power palace asori a
wo ba o de bed na eba so for me problem ni ye mame anye yie wonu aka so wa set target ama no wo trem 1 month 2 months was me sa kom dadam adaya me ba no enye yie mame wo te dadam so no ofiri wono ye dai wo ba ye o wo te dadam na niam anko yi a wonu obi o complain ya kire no bo ba me nchen na wonu na kuma bone aniam anya yi a no de blame na ye dai e de ama me na so mi sa no what you say lady ye di adre da chi a ye ba hwe so frawo ye mpesa me kache ewiase nyina ne se tete amamena na woja ato tete nyankopon na wo so nsom no na ba so ni panya me no eno na ama wo bre enti so how bi a meto me nsafrawo bra everlasting power palace bra na jamfa me so muawo problem bi a wo bi a all kind of problem bi a tumirika na fabra 31st all night crossing over to 2024 menu enyu humfrim oni pa biara o consult skadwa nyamekase ene ba na nyamekase bia enyu humfrim tumirika na bra beji eja na nansam nshira na fa kọ bra 2024 oduman kuma boss ne so na asase won shira wa asase pa de amawo na so unim asase wei eya asase pa kọ da na yakoa e wo Arab country menua bra na wiase efie kakraka apuru bi ada no bi the same design na so apuru bi ana safoa enti bra ebia na bibia yintaw na bra na menti oba bia safoa no wo e fancy prono nani ebia na konsam niema na so fa bobra oduman kuma nya okese media no odi force kadwa mechia otumfo so man kwa hene ba akopɛ bafo sabre okuja wa asu ejan shraw na machia me bana na akwasi ba bi obi ejan shraw na machia me manyina me ba kuma na akueska ejan nya okese na machia me church members nyina ene obi a wodome na mu amota me no mo kura na me bɔ me nsɛm ma me san so esrem pai bɔ ma mo se ejan me yentemra somdue amen wuti me na say oda na pa message ya say tie bi ye wo YouTube sikadwa nyamekase TV bomode yakọ search okwa ya subscribe ma ye na like page no na share video se ho na me notification bell no so video bi afọ sakẹ eja no kese eja nshraw adwoda ya be sa be de achem ochira sikadwa ya adwuma dendenden na we Everlasting Power Palace fa ho no odadwe bra na ya nyama wo me da se fa ho ne odadwe bra na ya nyama wo de a ene na onipa bi a wo wa chirichiri ne benche eja ya adoma ochina odifo tenase na wa ya sorry odifo line ni biem 0553 011926 odifo sikadwa ne line no tete Atinpon dwumadie na wani guso a wo hwei mi a mi di dwumadie chia mi di Lady Bex eja ya adoma ye bese de ahyiamu adwoada same time 5:30 to 6 o'clock me chia me ba na akwasi na ma chia me ba Abigail nipa nua na efe so ma chia Everlasting Power Palace